Okay, Assalamualaikum. Saya Kazima daripada Pahang. Saya mengidap sakit thyroid, asma, saraf, lepas tu penyakit kulit. Dengan diizinkan Allah, ditemukan saya dengan Nutrikan ni. Lepas saya makan ni, saya punya asma dah berangsur pulih lah. Semua kahak-kahak semua lendir-lendir semua keluar. Lepas tu yang kedua, saya punya thyroid. Dulu saya tak boleh langsung tertinggal satu pil satu hari, tak boleh langsung tinggal. Bila saya tertinggal satu obat dia tu, badan saya satu badan lemah. Tapi dengan ditemukan dengan Nutrika ni, alhamdulillah saya boleh berjalan, bawa motor mana-mana pergi. Begitu juga dengan saraf. Dengan saraf saya dulu sakit lutut. Boleh katakan tiap detik, tiap saat lutut saya sakit macam ada pisau dekat dalam lutut saya ni, dua-dua belah. Alhamdulillah dengan saya gunakan Nutrika ni, alhamdulillah tak rasa sakit lagi dah. Buat masa ni saya dah makan 5 kotak. 5 kotak. Satu hari saya makan kadang 3. Kadang-kadang tu kalau rasa tu sangat, saya makan 2 pagi, 2 petang. Lepas tu saya mengidap gatal. Gatal memang tak terhinggalah. Sebab kalau gatal ni macam bila saya masuk di baju, badan saya macam kena biang buluh. Tapi dengan diizinkan Allah, dengan saya gunakan Nutrika ni, alhamdulillah saya dah tak rasa gatal lagi dah. Kulit saya pun dah makin pulih, putih, berasa lembab-lembab, seronok. Dah. Jadi saya sarankan, janganlah kita gunakanlah Nutrika ni sebaik mungkin. Sebab apa? Dia memang yang the best, terbaik lah.